Kiu to kiuria no ende nikio macabi maria mahurire mwaki mugithi rugendo-ini rwa kiambiriria kia biacara ya uthondeki wa njohi ya igwa mwena wa Meru irita kihonia kia njohi cia ibango iria ciendagio mwena uyu. Kana washe nikawauliza maswali ya ile pombe ilikuwa washe walikuwa nakunywa zamani. Mzee mmoja akanielezea, nikamwambia tuwezi tengeneza pombe ndio hawa watoto hawa nini wasee watoke kwa hii pombe mbaya mbaya. Akaniambia sina ni pesa. Nikamwambia niko na pesa ya kwanjia. Thina wariho ukiona kihonia na oho kanya ga biacara gakionekana haria mwene augite ona toge biacara ende ona mawega ma njohi ino ni makuyendia. Na bombe zingine ile siwezi tanja manjina, unakuta kijana wa miaka kama 30 akikunywa hiyo bombe hata anaenda kwa kitanda anashindwa na kitanda. Lakini akikunywa hii nguvu zake zinarudi kawaida. Njohi ino thondekagwo na njira cia unduire kuria kigwa kihihagwo ukiokongererwo na mirati na muthia. Njohi theru na njitikiriku kiwatho igakinyanira egekirwo cuba-ini na ndungĩmitengũra thoko-ini. Kiwonjoria rugano rũrũ gatwĩra atĩ harĩa harĩ thĩna aingĩ monaga thĩna no ritho-inĩ rĩa mwonjoria onaga kamweke ga gũthondeka mbeca. Handũ-inĩ ha Kameme TV wonjoria, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjikũ wa Kahiũ.